Ljudi, ja ne znam šta se dešava, ali počeli su opasni brendovi da stižu u Srbiju. Pre mesec dana smo imali dolazak CeraVe, a sada stiže Drunk Elephant. Zbog čega su ljudi toliko odlepili za ovim brendom? Ja mislim, to je definitivno brend koji ima apsolutno najbolje moguće formulisane proizvode. Znači šta god da izaberete, znači hoćete hidrataciju, vitamin C, peptide, kiseline, oni će vam to složiti sa najboljim mogućim sastojcima i najboljim mogućim kombinacijama sastojaka. To je prva stvar. Druga stvar, imaju najsavršenija moguća pakovanja. Znači to su pakovanja ovako se odvrću i radi na pumpicu, tako da proizvod bude zaštićen. To jest, proizvod dolazi u kontakt sa minimalnom količinom vazduha, znači rade na očuvanju stabilnosti proizvoda i također su neprozirni, tako da ni svetlost ne dopire do njih. Također su i potpuno prelepi, znači to su jedno od najlepše dizajniranih proizvoda, meni barem možda čak i najlepši. Treća stvar, oni su jedni od prvih brendova koji su definisali koji su to loši sastojci u proizvodima. Znači sastojci koji odmažu osobama koji imaju problema sa aknama. I napravili su, znači, spisak od tih 6, nije mnogo, znači 6 sastojaka koje nećete naći ni u jednom njihovom proizvodu. A to su alkohol, eterična ulja, mirisi, silikoni, određeni sastojci koji sušuju kožu u umivalicama i tako to. Znači, očistili od toga. I maltene posle njih je krenula ta manija da mali i veliki youtuberi bulje u sastave i gledaju, znači, koji proizvod ima te loše sastojke pa da ih izbegavaju. I sad, povodom toga, ja sam sad kao spremam ovaj video i kao daj da vidim šta su drugi pričali youtuberi o Drunk Elephant i naravno imaju neku uvek ljudi potrebu da onako budu pametni i da malo potkopaju neki brend i da malo mu nađu neku manu i onda su vam to ljudi moji filozofije i onda oni krenu. Silikoni nisu tako loši, silikoni su dobri zato što sprečavaju gubitak vlažnosti, ne znam zašto su ovi izbacivali silikone, kao okej. Sve to tačno, znači sve tačno, ali postoje mnogo kvalitetniji okluzivi, to je sastojci koji prave taj zaštitni sloj da ne dolazi do gubitka vlažnosti, mnogo bolji od silikona, a to su ulja, kvalitetnog, dobro obrađena ulja. Znači to je 1000 puta bolje nego silikon, što naravno i znaju ovi iz Drunk Elephanta i većina njihovih proizvoda ima u manjoj i većoj koncentraciji marula ulje. Kad smo kod marula ulja, ja moram da vam ispričam kako je možete Drunk Elephant dobio naziv. Pijani slon. Znači kako su oni smislili to ime. Marula ulje, što sam sad rekla, znači koje je jedan od osnovnih sastojaka svih njihovih proizvoda, je od drveta marula koje raste u Africi. I to je drvo, to jest plodovi od tog drveta padaju pre nego što u potpunosti sazru i onda tu na zemlji do kraja sazru. Što se naravno nekad desi da previše sazru, to jest da fermentišu. I sad, slonovi vole njih da jedu te plodove i dođu i jedu i sad kad su ti plodovi nekad i prezreli, legenda kaže da se slonovi od toga napiju i odatle ta priča kao da o pijanim slonovima.
što apsolutno nije tačno. Znači, ljudi, pomislite samo kolika je masa jednog slona. Znači, koju količinu voćki on treba da pojede da bi se napio. Znači, toliki slon. Znači, slonu treba, ja mislim, jedno 10 flaša rakije, pa da malo krene da ga hvata, a ne voćkice. Znači, ta legenda je potpuna onako fantazija, ali je zanimljiva priča i povod da daju ime brendu Pijani slon. I krećemo. Prvi proizvod koji hoću da vam predstavim je njihov vitamin C. Njihov vitamin C je jedan od najčuvenijih i najpoznatijih proizvoda sa vitaminom C maltene na svetu. Sad zašto? Vitamin C je onako noćna mora za formulaciju. Znači, to je strašno problematičan sastojak zato što je mnogo nestabilan i strašno brzo oksidiše i strašno brzo gubi na snazi. Ovo je vitamin C koji ima sastojke koji će ga i stabilizovati, koji će mu držati pH da bude najbolje moguće za našu kožu, sastojke koje će smanjiti mogućnost od iritacije, zato što je vitamin C, oni onako stavljaju malo jače koncentracije da bi radio što bolje kao vitamin C, ali to opet vuče za sobom rizik od iritacije. A ovaj proizvod opet ima i za to, znači sastojke koji će smanjiti mogućnost da dođe do iritacije. Znači potpuno savršen. Osnova ovog proizvoda je vitamin C, vitamin E i ferulinska kiselina. Znači to je onaj što sam i pre pominjala kao trio koji pravi najbolju moguću kombinaciju za vitamin C. Znači oni stabilizuju vitamin C, oni omogućavaju vitaminu C da prodru dublje slojeve kože i također ga jačaju, njegovo dejstvo. Tako da potpuno sve što treba da sadrži je u ovom proizvodu. I prelazimo na sljedeći, to je sljedeća dva proizvoda koji su oba kiseline, ali u različitim koncentracijama. Vrlo su slični, različitih jačina. Znači, prvi je noćni serum kao slabiji koji se negdje preporučuje osobama koje tek kreću sa kiselinama, mada je on dosta jak, ali kao ok. Sljedeći je Baby Facial koji je onako baš jak, znači visoke koncentracije kiselina. To vam je onako za iskusne, znači čija je koža već navikla na kiseline može da pređe na njega. I to je Baby Facial kao da vam koža bude kao bebama, a mi to kažemo ovdje kod nas kao bebino dupe. Oba sadrže i AHA kiseline i BH kiseline, što sam rekla, znači samo u različitim koncentracijama. AHA kiseline, to vam je glikolna, mlečna, ne znam šta je, glikolna i mlečna kiselina i one su vam onako da vam površina kože bude savršena. Znači onako ujednačen ten, glatka koža, manje borica, znači površina kože da bude savršena. A BH kiselina, to je ovdje salicilna kiselina, njena prednost je to što čisti pore. A očišćene pore su Bogom dane da prvo očiste postojeće akne i kao prevencija, savršena prevencija za uopšte da ne dođe do nastanka akni. Također za osobe koje imaju problema sa proširenim porama, znači kada iščisti salicilna vaše pore, znači oni će se manje vidjeti. I treće je kod mitisera. Znači isto ko ima problem sa mitiserom, salicilna je potpuno savršena. Oba ova proizvoda, znači pored ove kiseline koje sam navela, sadrže i još neke sastojke. Znači sastojke koji rade kao antioksidansi, sastojke za hidrataciju i sastojke koje smanjuju mogućnost da dođe do iritacija.
što je strašno važno kad radite sa kiselinama, gdje ste na ivici da vam prosto bukne koža i dođe do nekih jačih iritacija. Kod ovih je tu smanjena mogućnost da do toga dođe. Da ne pobrkate samo. Znači, noćni serum je slabiji. On ima 12% AHA i 1% BHA. A ovaj Baby Facial je 25, znači bukvalno duplo jači. 25% AHA i 2% BHA. Znači, bukvalno duplo jači. Znači, bebino dupe ostavljate za kasnije. Znači, tek kad ima vaša koža iskustva sa kiselinama. I prelazimo na kreme. Prvu kremu koju hoću da vam predstavim, to je La La Retro i ona je namijenjena za suvu kožu. Sad, šta je najvažnije za suvu kožu, to je šta će nju najbolje moguće da nahrani. Prvo, to su 6 različitih retkih afričkih ulja. Ova krema sadrži i vitamin E, koji je jedan od najmoćnijih antioksidanasa, a također sadrži holesterol i ceramide, koji su najvažniji za jaku i zdravu barijeru kože, što je generalno nešto što je najpotrebnije osobama koji imaju suvu kožu. I sljedeća krema, ovo je krema sa peptidima. Peptidi već prirodno nalaze u našoj koži, a plus stimulišu proizvodnju novog kolagena. Znači, super za anti-aging. Sad, ova krema odgovara i masnoj koži. Ona prva je bila samo za suvu, ova odgovara i masnoj. Sad, tu od peptida sadrži palmitoil tripeptid 7 i 1, to su dva peptida koji savršeno rade jedan sa drugim, kako se kaže, u nekoj sinergiji i još intenzivnije stimulišu proizvodnju kolagena. A drugo što se još tu nalazi, to je epidermalni faktor rasta. By the way, 86. godine je dodeljena Nobelova nagrada za to. Oni podstiču razvoj novog kolagena, također odlični su i kad je potrebno neko brže zarastanje rana, obnavljanje kože, potpuno su savršeni. I sljedeći proizvod je serum za hidrataciju. Ovaj serum je prebogat svim najvažnijim sastojcima za hidrataciju kože. Znači, najbolje moguće. Znači, glicerin, hialuronske kiseline, vitamin B5, to je pantenol, niacinamid, ova čuvena njihovo marula ulje koje tu ide nahrani kožu i da napravi taj zaštitni sloj da ne dolazi do gubitka vlažnosti. Također sadrži i razne ekstrakte koji imaju dejstvo kao antioksidansi i ceramida ananasa. Znači, bukvalno najlepše moguće sastojke za hidrataciju kože. Sljedeći proizvod je njihova umivalica. Kao što sam rekla na početku, znači oni su izbacili sve sastojke koji bi vama odmogli, znači koji bi vam dodatno isušili kožu prilikom umivanja, što je nažalost vrlo čest slučaj kod umivalice. Znači, umivalice idu do toga da čak sadrže i alkohol. Znači, više vam štete nego što vam koriste unesi. Ova umivalica sadrži i glicerin i aloe veru, koje su obe odlične za hidrataciju. Znači, još uz pomoći tih sastojaka smanju mogućnost da dođe do bilo kakvog isušivanja prilikom umivanja. I stižemo do njihovog retinola. Ovo je opet jedan od njihovih najčuvenijih proizvoda i to je u pitanju 1% retinol. To je dosta je visoka koncentracija. Recimo za nekoga posle 35. 40. znači nije za mlađe ovaj proizvod. Pored retinola, ovaj proizvod sadrži i niacinamid. Retinol i niacinamid su jedan od
najboljih mogućih kombinacija sastojaka. Znači, prvo retinol je jak. Znači, pored retinola vrlo lako može da dođe do iritacija kože. Tu je niacinamid koji će smanjiti mogućnost da dođe do iritacija kože. Onda, također retinol može da isuši kožu. Niacinamid će smanjiti mogućnost da dođe do isušivanja kože. Retinol i niacinamid također rade u nekoj savršenoj sinergiji, znači jedan drugome jačaju dejstvo. Pored toga, sadrži palmitol tripeptid 1 i 7, njih sam pominjala kod peptida, znači savršena opet kombinacija peptida, opet i ta dva peptida rade zajedno fenomenalno za stimulaciju kolagena. Također ima antioksidanse i sastojke za hidrataciju. Znači, fenomenalan sastojak i to im je, fenomenalne sastojci i to im je, kao što sam rekla, znači jedan od najuspešnijih i najprodavanijih proizvoda. I završavam video sa njihovim čuvenim marula uljem. To ulje je fenomenalno za suvu kožu, mada mogu da koriste osobe sa masnom kožom samo u manjim količinama i posebno u zimskom periodu im čak i mnogo više prija masnoj koži. Čak oni na sajtu savjetuju. Znači kažu, suva koža, ko ima suvu kožu koristi 2-3 kapi, ako ima masnu 2-3 kapi, ako ima suvu kožu 4-5 kapi. Znači prosto uzimate manju količinu uveče, pomešate sa kremom i namažete za lice. Jako dobro za očuvanje hidratacije i suve i masne kože. Također bogata masnim kiselinama, sadrži prirodne antioksidanse, znači jako fenomenalno ulje i ono što ga izdvaja od drugih ulja koji su mnogo jeftiniji, to je što često kažem u proceduri, znači kako je ono napravljeno, kvalitet i dejstvo je nebo i zemlja. Znači ulja su bukvalno od, kao ovo i vitamin C, možete da kupite vodicu na kojoj piše marula ulje, a možete da kupite i pravo marula ulje sa onako punom snagom i najboljim mogućim dejstvom. To je to, ljudi. Ako vam se video svideo, klik like, klik subscribe. Nadam se da sam malo pomogla da vidite koji bi vam od proizvoda odgovarao. Ako ste već koristili neki od ovih proizvoda, obavezno mi dole pišite u komentarima kakvi su vaši utisci. I to je to. Znači, lajkujte, subscribeujte se i u opisu videa ostavljam uvijek link za moj Instagram da se i tamo povežemo i da se vidimo u sljedećem videu. Ćao!